Sanibonani kuphi la kufinyela khona mbuso njengamanje kufinyela yena-ke umathinta cebo intombi ngiqomela amehlo akho abanye zibaqomela imali ethi ukwazi ngabe usuku lakho lokuqala la ngicela ukuthi wenze kulungela mntana wasekhaya upressa lapha subscribe share uphinde ucommente ukhuluma konke ukuthi sakhe ibhoni sixoxe ngezehla noma ngezehlo zemidlalo lapho khona-ke ukhuzani ekhiphe isihloko sakhe sithi umqhele nethawula. Ngane zakwethu kuthena laphana ukhubu ushaye izinyoni ezimbili ngetshe elilodwa kodwa futhi-ke wabuye washaya inyoni nje ibe yodwa ngokukhulu ukunganaki. Abantu babheke imbangi zakhuzani kodwa-ke uthola ukuthi ukhuzani i-marketing yakhe akhona ukuthi-ke ingoba nakho eshaya abantu ababili ingoba mhlampe etalapha umuntu oyedwa. Mina nje ngokwesihloko se-album kakhuzani ngibone leya nto iya kuyena-ke uNgizwe laphana kwase kuhluka khona ukuthi-ke uthe ithawula elimhlophe ufake ithawula elimhlophe ekhanda wasuka umsindo umntandeni-ke emva kokuba ukhuzani ededelele yokhava ube-ke esefaka isithombe lapho khona-ke emeduze kwe-photo embethe ithawula ekhanda egqoke isikibha esifana nesayo i-album i-CD cover kakhuzani laphana-ke wase esifaka laphana engomeni yakhe ethi amajidi. Uzokhumbula-ke ukuthi iGcokama likhiphe umkhankaso noma likhiphe iqembu ukuthi-ke licela ukuthi livotelwe laphana kuyo ingoma ezohlukanisa unyaka Khuzani FM lase likubeka ngokusobala ukuthi-ke lona alizile ukuzodlala lazile ukuzosebenza okukhomba ukuthi-ke umjidi uyasazi isitori sakhe. Kanti ingoma sithe masiyibheka laphana ku-YouTube ishaya 14K inosuku olulodwa ifakiwe. Kanti-ke enye into esifisa ukuthi siyibonga laphana kumthandeni usevamisile ukuyenza lento yama-lyrics okukhomba ukuthi ingoma yakhe uyafisa ukuthi idle izikhawu eziningi abantu-ke uma beyithanda ngendlela eyisimanga. Ama-lyrics athe upcoming laphana-ke lona iGcokama likhombisa ubuhlakani obukhulu nanokuthi-ke umaskandi seliyawuqonda noma lalikade lisho vele lithi liyawuqonda kunabangawuqondi kodwa-ke okukhomba ukuthi njengamanje ukusebenzisana kukhulu kakhulu phakathi kwakhe naye-ke ukhuzani laphana ngoba ukhuzani la enze ngakhona ufuna ukuthi abantu babe nomsindo ngendlela eyisimanga. Asikhulumi-ke thina ngento engekho ungabheka laphana ey'nkundleni zokuxhumana uma wukuthi khona la udideka khona ubheke laphana kuyo i-page lakhe umthandeni uphinde ubheke nakulona i-page lakhe ukhuzani laphana-ke ngoba asisavamisile ukuthi sifake izinto zabo la ezihamba phambili kodwa-ke ngana kwethu ngaphandle kokuthi sixoxe sande kakhulu mina ngiyafisa uzuvo lakho ukuthi-ke wena uthini ngesihloko sakhuzani kanti-ke umthandeni uyakhipha ngazo-ke iyi-3 nokhuzani uyakhipha ngazo-ke iyi-2 yakobe-ke kuyilo olwesihlanu umthandeni sikhipha ngalo-ke iyisabatha lapho khona-ke ezobe ekhipha nenkosi amagcokama basaba-ke isibindi sayo inkosi amagcokama laphana abantu abaningi ukuthi hayi bo Matiyoti ngeke lo mfana yini le ayenzayo manje ukuthi-ke akhiphe kanye ney'nkunzi. Hhayi ngane zakwethu mina sengifisa ukuthi ngiyaphume kanje.